Heha tuarika o ngeremao eni mjeni mzalihano ulio harmwensi ya ula homba banu rafali kiragabili riwasulio Tanzania be sindera umwando wanzani wangu ikaunga mnidunga o na mtema tobo ntimwangalie mjusema tumwangalie owingu mfikiri omwiso hatu ngo namnaje emaudwe hatu wanzani wangu ikaonga mnidungao lefujumbi ne lefukuo ikao de lahe harma ulaya winga rujwarambe e ulaya inutsi ya sharia ngarujwarambe e ulaya inutsi ikao ze kanuni zanzi warangunde maha wabayahatu wania ensinu ikensi ngazushinda zireme ritsende daraja ukaya wajuhekafa wansijovan maskitifunlo nao ndukaya ariumwanro hadaraja ndini hawallahi billahi siwanrikao riroha arija wansijovan ngabo wahaja vanu watunyamiza hoja wansijovan ngabo wabandaya wavira misiruni hata wajevanu ngabo wahaja hamatembezi bontsijuvanu ngabo wahaja kinashioni bontsijuvanu wafanyashwa uka wakenzi bontsijuvanu namnaje wafanyashwa uka wakenzi bontsijuvanu wafanyashwa uka ya auri fanyashwa uka rekenzi bontsijuvanu hazila hali wozakazana za pambanya harima yala masiwa ya hatu rabidi rikensi harima masiwa rivambaya hardi rivambaziwa hokaye mbeberu nde utauo yokaya zila hazir zifanya vanu wanahao beshwa ngona nafasi kwa jajoja wakensi wafanye zihazi rijangar zifanyao shawardingu arionao mbaviza zindukavu namna usiku jana sitombe harma video kawa tsikitiha na hiyo na TikTok video hiyo France 2 mfikiri wala ndo wakafanya ye hendeni reportage hiyo mwanamsho hatu mudu amfikiri wala waheje majera ya Afrika hiho hawasuli daraja yukaya ende haka zizwa bendera ya provocation ombabanu hahea enshiyo katuyenshi harima mji Centroville sha nguyenshi mahala hule je matubabu hamadu wanzani watu masenegale kwa hamade matubabu wazungu wahenda harmaze banlieue yimo wenda wabaki mahala yimo waenshiyo wa respire mbavi bahi ekuplo ya shizunguila wa oze wa vaya zemfulana za hao onesa kangone ofierte wa hao ukaya wandu walona ubanguzi wa rangi kejatongeza sha wakajumo denigre mwanamsho hatuwala harma daraja ka uomru vansijubanu harma zaidi ya mengo mirar ngejumo chagua ngejumo fanya zahazaha za kibinadamu zokaya yemru yaliyo harima yemiliwe ya utabibu yokaya sahilishe ono emabaya hao walio harima ze centro mbali na bali bahi iwasuli daraja ukaya wandu wao waka umtomamanani no msidiha no wasuli daraja ukawaonese heli wandu wenye nsinu amba wenye nsinu wafujumbiha harima daraja ukaya haswa dasi wakomori rihana nrongo ramba ukaya sina ufahari ndeli hiyo ukaya sima ungwana ukaya rinde harengwano taji ne mbeberu wabayahatu wakawona daraja ukaya wajikombo wesawaneze nsi za Afrika za jikombo warikena uhuria waziungo wanashwa hatu wakautomolwa manani makoko hatu wakautomolwa manani nuwandu waja warengensi yo wakafanya uchamfu na utovadabu imalaho ya hatu zi arli za hatu kuya johamba zila ziungo
rijauka mwana mkomori yeuvama mwana mchoha zenongo hizo rikawona utungu wenda mnyo wabaya hatu wamba ashe eukana mozaje kale unga rijao rikai harmwe duna inu rione shila shathamanisha hatu shike jumo tomolo manani heli na wajeni ka unga rijoka ya wati kabila nzima nasi ngarjoka ya wati dini nzima nasi ngarjoka ya wati wakaribu nasi kwezi hata kwezi riwasuli daraja ukaya sonti pia ribambaya wala waja matembezi watie frame wala waja hantoma watie frame wala maisha iwapambanya wakansi harmwe miveri watu ujuangu wafanya oje iwasuli daraja ukaya wambange bidori jo wenji ngwafoma mabarini harma daraja ndongwendi watoja wa espere ukaya namnaje mahalanda huvi rijo shida rihunde maisha bora kwezi hata kwezi ngari lao shangesa hodingo ni muzwa dingo ukangari lao no tsimbiziwa ukangari lao no tomolo manani ukangari lao no angaliwa nai ukangari lao no rendo anadamu watohindu ngari lao no rendo zindu kavu ala kulli hali edignite ya mwana mudu ikaya yende nda edignite ya mwana mudu benga riviri yao hanamnaje mwana mudu ngu konseheli ni ya dola no tsimbizi wa hanamnaje kiasi yokari wasule daraja hiyo hukaya karsina hopulia ezari hunda harimae dunia rienshio siwandu rilio harimae diaspora siwandu mahususu rilio ulaya rionao banguzi warangi warenga mvuyu rionao banguzi warangi leo tijani pare wala wandu wambao kaya hulanga zikirio ihulando mala rajenda ravumlie wonde mwana wa belu wonde mwana msho wa belu ujoka ujabanu yado wania mjomba hahe atirongozwa nai mjomba hahe alo harmongozi waheze maliza hatu yarenga weze maliza hatu yerumeheli yanzao rabambaya raja rilo malamanda hunu sonti pia mru ya jojua eti lidiambe na rijue risihe wonti juu eukana mozaje sha engarendonda rakentsinda watwana wanungwari rumao harmadaraja shangwa tsinguri vasaleri ngwatsinguri ninkazi rifanya waranga la onono hatu emaudu izitso ujirize jiri emanga yakaya alepoku ndo bushini madabaskara mono ezajiri wandu wabahizwa kamkate wakaya dhamana maadilifu masiwani yaelewa namna jeyoshinda na kwe yezu famizinu mono wakati rala harma covid makomorien waka waenea harma zensimbali na bali hula bushini hula Dar es Salaam hula badala yokaya ima patrioti watu wende warengo harma wakati wabwade zero ni swadiza mrambe ongena uongozo emanansi goya humbiri ya rezembireze njema haka utoa Boeing ije jet prive ije pari irengele kulu lila lende la kensi balale kulimbalila yado mrumia ya mrumilieza dini ya mrumilieza dunia no ya ende mbio ya wasuli daraja ukaya ya rohe yende Dar es Salaam raona ukaya ngabo makomornye watolo harma eloteli wakaya wakawla nziani ngareshelea wasuli daraja ukaya wende hata hula ambasadi ya Komori lo Tanzania wende waheza gubaya na mjonongo mrirende badala yokaya wajusi wa mwenye warengoze mali za Komori ze mali za daula iwasuli daraja yokaya yende yajuse ndege ijuse meli yende yarenge mapatrioti wa Komori heni mbabanu wakaya warejei harme masiwa wajerike yabo shamono wajusa Boeing wajusa jet prive hijapari irenge mrumzima yende ya kevala yende adomdiktea ebenge sijadu sema suala wanzani wangu mnidunga ibanu ngamonao zoronao ibanu ngamonao heli ombihanyo atilwa rawambongena uhuria wa Shikomori rawambongena uhuria wa Shiulaya
Engozi rabo ilonzidu. Wallahi bilahi kamna undambaba numbire. Karitsina ho pulia. Rijo pulanda. Rijo pulia harme mazamba ya hatu. Rijo pulia harma za hulia za hatu. Rijo pulia hata koulona hulia ziliyo dahoni. Hekrizi ya pewu iliyo ngono mro arengeshe pamkonyo. Hende ashitara hanino ya dounda mbendu ye hila. Yaone kangu jordia tapale namna oshinda ya rejeze. Yonde heli maisha ya masonge ufu ya rema harmwe komori hatu. Msuda mziro. Hukayale orijonesa. Le toifa. Zidu lilobo nsijubang. Hale dignite ya he mwanamudu ya kaya. Rijuao heli mwanamudu ya wania. Ufahari wa hahe. Rijuao kaya mwanamudu ye kakiri ya tokatone ani ye inrukavu. Mwanamudu ye honesa daraja yuka wimi mongoni wanadamu mwenza ankili harma dunia rloni yohinu. Wimi mwanadamu ikao ngamina hikma harma dunia rloni yohinu. Ritsanganyi warirahandu adine masabwa. Masabwa tinda wanu rilovanu wari niko mshahara. Masabwa ndo walio harma uongozi wabidi waongoze masiwa ya hatu. Harma amani na harmoni. Leo eni ujoka urejeo masiwani ya rejei hautulivu. Ngurengwe shahahe ne shahangu yerenga eramia. Ejoka ukatrankili harma komori hatundo. Wonde mwana wa belu. Wonde mwana wa msaidie. Wonde mwana nefami watijindovi. Wonde joka ujihisi ukange trankili. Ukange nazemali za daula. Ngwarume heli wanzao. Leo ezito ujiri ze jiri. Nana kazi jiri karna unyamiza. Ikari rejezi wa harmaza nsiza hatu. Bangari jo wala awarile ngarma mbiawan. Wakati ombe seye kwa na ukana shua. Ukaima na wanru walo masiwani. Ne wanru ikaongwa olaya. Ngwafanyo hazo onda saleri. Wamba wanru walo masiwani hula. Warengesha haonesha hatu. Warumeo heli wanzao. Wamba wavalanga sindo. Wanru wa jotende wabweze hanyo. Wale wanru wale nyama. Bitsi. Na ritwaza nsulia dunia yoyije. Ba wakati wamesema na mkomori hajoelewa. Mwana mkomori hajo maizi. Si omwe. Rija riono dunia. Rija rizungulie dunia riono. Namna mwanadamu ya tapalao ya hunde maisha. Makati ezito ujiri ze jiri. Wala beshwa zijiri. Rirejezo masiwani. Riono mba dunia. Ewe ulioho hidzani hasima iranguvala hatabanu. Utokiri wa maruhasheto shahao. Ngolewo mwana nyuho ulo ulaya. Ngolewo mwana nyuho ulo harmwe diaspora. O matusa miyamunu. Risasanyiwa daraja yukaya. Owenye nsi waja ngwanza warekupere nsi hao harma daraja wato wajeni. Sindera umandro. Sindera umandro sirisona marejei. Sindera umandro sirakana nsi. Rajo jifari hensi hatu. Mreto jwa jifari hensi hae. Hakukainti hae irengwa ni mafava lumsiru. Vibu zarenge komori. Mrum komori ya tona drokajo ya mezenda ondra uzenda unayi harumwe komori ha. Rizingamanyi hamzingamanyi uenda mnyo. Mrungu jota wambese ya tapilie mala hundraji. Ikaezi lo hunu zangala. Eba kabatsinze yoka mwanadamu yende ajirefijie mahala. Nuati rejei harma yenti ila harma daraja ukaya. Kabati mwana mkomori umaizi. Zetabu nzirozi liozila. Hokaya diaspora ngiyo banu. Na ribaki rioneze ntuzinu. Wanti pia ni mwanadamu ujoka nufari. Bango ndi harange je vien wahe. Je vien ulo harma nti. Heni mrujo kanofari bangar jori pishwale kawi. Heni mrujo kanofari emaelengari jori ya pihe. Ebengeri zingamanyi emazingamanyi hoya ukaya. Ewe. Zahija zohamba wandu. Mwananti ulio ulaya. Ufikirio kaya ujumwentale komwa. Kabati manga hama de manga ya kahale bushini. Wabaya hatu manavigatera. Waka ujawade kuvre ulaya. Wawandu ikao. Wende mbio. Wendelea mbio. Wajifahari nebushini. Waze wao wakati huo.
wakaenda mbio tena wakehuri hoka wakauzungulia dunia waona utabifu wa kabushini waona namna jeva turjoka huri rijikombo weho komori haturike wanduka rike wakombozi wende mbio tofauti yaho wajale walo Ulaya wale vyao mwenje wa Ulaya wale vyeze pasporo nyinkudu armadaraja kwa uwenyizo leo waju wangu reklameo ze haki zao kaya na mriba uwe sindera umwando siwe henjume waritona marejei marejei yabidi yakenda yala marejei komori hatu nsina haki okana beza ezenda ondo komori kuya jwambeze ndo nae sisasa nyiwa tsipamba nyiwa leone dorongo wana bewe hindi komori nungi ngede pandawa ne mruwa hesi ne mrambe janibu ya nkara nzima komori nunge ani ngede pandawa no ndwa janibu ya nkara nzima wondo andwa jujo wambezi wadoba anga asumani wondo andwa jujo wadoba anga asumani kushie mrusu wa dizambe journalist harenge katili dhalimu hatoli sufuno hata ba wench wondo wazungulie dunia waona namna ya function mahali yakahenda harma idara harma izara weona iaji hafilia leo narambe temna ngubu ngarambao ngabwana damu sumani ngutopare namfikiria zitwa zanyu baba nze function maizo za malizi tao pare izo malizi rengwa harima ani service ya hewa ndwa jokipeo nezenoza pare kamna kwa Ulaya mwishie mwana uishie ensi ya Ulaya wambangwa lekeza otorutu wende warenge mali za njia harma ya daula walekeze otorutu nwaboze otorutu zila ngabo ze function maza hao ngabo ze droit zirengwa uheze mali ze pare zila wajo wafanya ze entreteza ze nzia zila wundu warenga uze mali hizo wafanya zila shaka mno parushi ya mwishie ukamwende darajo kaya leo daula ya Ulaya waende warenge wafanya conseil de ministre warenge pumbe la mali mali ya rengwa harima gouvernement kamili wende ngwata opare yo ze mali zile kezao ze pare hunu rilio izo mali zirengwao harima zila droit zatu rizitoao harima ze daraja zayo kaleo mimrulo veikile ngwarengo ze mali zila wezi kimile bala hata eni babanu wapo warenge warilekeza zenzia yonde mana ka heni babanu banungo na mwenje watwane warenge waponzo akademiza ze mali zatu warenge komoriyo warende malaba warende mavehele harima daraja ukale ongo shomrare mekotsa ngosumani ngutopare emali herenge ndabyo kale leo yarenge atepare harengeze mali za bidi zifanye nroji hati ya kilometro 2 za godron alafu zila mali za bidi zifanye za entreteza za nzia zila hoka na mkeradhi babanu asumani hoka tutapare vanu hizo pare za tilo azabidi yoka ya ze mali zabidi zilekeze nzia hizo zonde za tobidi zitodo zilekeza ukale unga ribiso vignette ze mali zao za vignette zilande zabidi zilekeze za nzia za hanyu bwa komori msirendo wa jinga ze mali zozo kazi no vundo zo kazi na mwazi alafu tsasi riwasuli daraja ukaya zenongo hizo irendwa gouvernement daula yofanya matajiri ya hafla badala yokaya wasuli daraja ukaya ya adiliele toifa alafu mtwana ya kanser maze ze place publique yatsona hata ya hundao ngujo banu yere makoti wanru wa mtwa iyo warenga weshaonesha wehila timtseheni ngarimwambia wona sir ngwari bebe hatiri jarione dunia maudure dungwa mbio vanu rejei ngarjo dona zetambu no mtsimbizani rikaju mwambiani no tsimbiza watu ana waja Ulaya watu wona ukavani hunuri jarifanya hazirunde mapesa rejeye masiwa kati masiwa she masiwa ngamona uzanoza hunde masiwa yasongeha warenge komori ngwa ivwanyao werengesha hangu nesha wejirumilia
mtata hangu hakansi halewesen kantoro na bidini mbe badine beshwati mbesha kana hunda mendu ya hala. Par contre wazazo hao nezefamizi hao wakansi wakepato la daula walirenge warumilie zefamizi hao chwai hamanduo mwanadamu kansi harumwe mivere mwanadamu ngaharumwa mjika ukutunda nzia wa virata wasilo mji huo mwanadamu ngawe yo kutunda mwenje wa unishiwa mwanadamu ngawe yo kutunda hazi wafanya mwanadamu ngawe yo alafu ngojwa banudo alizababa aba no remakoti wanadamu wa dhulumu woze haki zao riumando si wa Komori kao ribamba ya harumwe Komori wenji ala maisha wenji ala nentoma wenji wala warosha matembezi waja waheza frame zabari waheza frame hokaya kabati zendao harumwe masiwa na hapo zitohenda harumwe masiwa ngari zumbisao omwedo unu ridwende heli inu ili tsijobadili mana ya hangu miraiya ngami tayari unikaza heni ujoka nzoni kazi bu mwanadamu ngami tayari uniono tsibutaliwa sisajine haki ya kimananti yokayemba birienshiyo rijo hanze dani hatu ulo masiwani yatoeshi mbabintinti msijesi baba ihaba ngami hunga munro saleri sijesi baba ihaba ngami na gari ngaliro arja upare sidiwaza wola ulo na gari ya jwanza ya profite mbavi yato ujo ya profite hezi sima zondeze mbwana za hatu karne ujwari rensi zembwana hizo kangari ameniyo yokaya izo mbwana za wano inu tarehe ngejo hukumu zondeze mbwana za wano hoka hata usilamu wa hatu mtume hawani ya karike hau haki ono haziwana edini hatu nde dini ya haki imana akawania diniyo yakatayari wadowa na jihadi no bora wanie haki dabwele okaya dahari rijao iyo ngarijoka ukadahari nziro wola ujoka ukaharmwe haki ngujoka ukamharaho himada ile haki yahe bahingarima orida izi haki zinu mtume wako wana hampanga sizingari wana uhamakaulu karitsina zempanga zahede hari lonyo inu shari jozi rumia ili muhisi muone kama nkaritufanya mtezo karitufanya betani karitufanya betis kwezi hata kwezi wanzani wangu message inu message muhimu na kamuhimu nive heda hari ni nshio emakatianu rionao heli legubaya lanjia harimwae Ulaya reshale zanembavi wafikiri okaya vanu Ulaya nungejuka ujwaike heli na mtsidi waze kale kafala mjanga wao do watoka utota za habari no boraza no zila zidegenere kartu jua ngazi joka uviraje harmenti inu kartu jua ngazi jowa solidaraje ndini harmenti inu sindera ungando karitsina ya jori jushilandi ngao ikaizo jiri yambe kashe na njuse jet prive nende na renge mapatrioti wangu walohula njabanu ni wale karitsina dhamana helio karione makati rakarma udziru wa COVID-19 wato ya tsule mnanku hahe manuru karudi ani riwange wanami nyanje ariwatie harimazoma ariwawariye ridirifanye wananku wandraji sharwa hirilo wananku hatu harmale kafadziro lahe COVID-19 bahimwono zanole swalabwe la hasuma nilafanya badala yaona population yahe wenji wa roha ho baba yifuende unono ende watsahonono wa Dar es Salaam wazinga manyi harma za hoteli wazinga manyi haula kwa sujo wafanyeje wadumiziwa dhamana mwadilifu dhamana ugulohele taifa dhamana uliovala uisheleo kaishani hansi bandele taifa ajoju saini ya jusano rameli ranvio yende arenge mapatrioti wae watita hena nanzia mono edaraja bushini parei ata Dubai zika ujiri okai mapatrioti wa Komori wamba ya laitani wa shemeza
mono zeno zajiri apua jet prive ajapari harengele kulukululila le kulimbalila ari mufti yende akensi balado mdiktea aibu ya hele toifa watu ujua hizo wendo no mremazelele mama wendo no mremaze zembiu wenji harmwe miji abidike miji ya kifahari wemrenga wamba kazana hola le toifa linu zenonga zijaondo ebenge unumshemezo ezisono shahidi kazambishiha na kamuhimu ni shemeze haku ni paro wanansi niwambie ukaya ewe ngaritezo harma hatwari nyinyi mloma siwani aba mlinda we mashevye mje mzine zembiu mlema homba maele mnikwaze bahasha mtiye ze mali harma ze kesi za miji nusu warenge waamie ono izo mana zijirio dabo walio wandu walo munu watawa nenzia mbilo homa siwani warambio pia waja Ulaya omati usamia hunu na abokariti na bopulia nge joka oblige ni wakati jojabori kamtina mala hora zenfia eni wakati nangari tozen tulile kafari rejei ili rije mwanansa elewe arawe ujinga ono yalewe ujinga rijerken sabori hobola nazi ezenkangaya rione kaka mjejeleza ngari mwambia unukana mwelewe rikensi rivirilie babanu vanu karjajo linda emzungu ya ritoe Ulaya kale ungari ona unguri rengo kinamna nola no sanuzwa dingori chojo mranti ze Ulaya haer jerkensi wansi jua hatu okarsari zensi zinunti soka wanadamu waje wajivirilie waone namna aje yotahema esha risari jarele ukansi harma mbure tsidoso risari jarelewa kati msomo mwana hunu amina mzee wangu kao mi umrande homage mzee wangu papa Muhtari nguna msamehe ba Muhtari tendo hakini mzee watu mbaya madi hokarambi helio iliyo anadamu shavo tukavo mvanya papa Jabir bahi ngabo wakati watu muyanda yakafungulia hunu Marseille alafu akafungulia wazuki watu papa Feitar alafu mba papa Feitar mwanangu mumnungu ulohunu wabidi umpare ajandenge ya ndepoze wa masiuvanu sobaho hanipara sijua bahibada nenda na mrenga anambia nongo zinjaho etswani hunu anambia ukabo soba ensinu inu universite ya kamili namna ajena hambe ya jao okaya omsomo mhuwa bonti juvanu de 5h du matin oka mrungu juha reveil hasi harma mabisi nonje harma metro hata ula msomo ono ebenge iri wasulisha daraja ukaya leo vanu risari jari somo kabati msomo wa dunia ritonuo ukarsari joka ya homrushindaji kombo ngebidi afanye hazi eni wakati rajoreje yabo abo manadamu hajoka yankile hajoka utapala namna ajoka yashinde yarendeje ono leori waswili harmeda harinu emana we uloi ho utwanza ujuseza ngao jabo mi unlo Ulaya nsao harmazenzi ya za Ulaya ndaile haki ya hangu kami mjeni ni enshobanu yokaye mjeni yasidulumiwa dabona elewa dabona maizi narambua ebengenja jojani kensi yabo le kulukulu hilo like juma ndeda kulimba ike timteresa ala kulihali ebengengio muhimu rimrongozeni ruambia uka ezi twa jiri ze jiri jele kafala mjangala ajiri ekazi jiri ngemjoka oblige wandu wawori wale nyama ukayambe sebone manam respire onga mtungo lole aka enizjo huja ngapo wakati ukanga rujudi waza zenzara kauziona uka ngapo mwezi mzima rujojarle mahombe ya maele hata mwezi mzima ukaimru jodo charge credit azodo shima ukarjodo ni kwa bahasha ngapo mwezi mzima ukanga rujoka do fama shuli badala ukarivure mse wavura uza sigareti ngarjodo ni kwa mnapi warali jana wakati yo credit hapo wakati ngojo ujoka wakati ojo songa yema anazifanya onda borlo hunurundo salary wo haje hasasanya hausasanya welo hansasanya mi ulo Ulaya alafunga wandu wajo warengaza mimba
bwana Asumani na ngaritsotswaza nsuli riwasuli daraja ukarendera akensi vala je uonesha we wambo izo wetsuira unongoelewa ngorambuo abo sindera umwando siritsona marejei ubokaya razinga manyiha rila ono sabozwa harmozwa dingo emarejei ritsona yo yonde intervention hangu ya kamwemu nifanye ngejo kirio kaya sitekeleza makaulu na yarongwa haku wondo utungu lonuo heni lera nashia mipango ikaongio wonsiju banu wala ritinyore ukayale kafala mjangaya itarehe ndo hakimu twandisa na jisi ya hola mru wapangaze habari waunduze taratibu zila ili wakadamize mwana mkomori izo ujo ujiri zijiri banu wanu wanadamu walio na falsafa waivaze zemio za ozivu harma daraja kaya kwa turi supporte sonti pia sharienshi vorito ujo arifanyeje ile tanyo kai dignite ya mwana mkomori ya jionese ngebidoru wa solidaraja ukarirensi ulainu risi armazensi za hatu renderake wanasaruma wambe rizibadili harawanza ra kwa janza ngwaju zibadili kakarna waba nafasi kuna waba nafasi warengo wadzadzatu warende watwana wadzadzao wakaharma miveri wanu wadzadzatu wakahuza zentamanti ne mihogo wajangwa profite ule toifa la hatu warenda matajiri no warenga no zungusa harma dunia langa wape ho hejo la heza maliza hatu karnomba ni nafasi harmwambia woni swa ngari lekezao sonti piari kenro swa ngari dubao har hejo ni sonti shakarnomba ni nafasi kamna ujo mrengeze maliza ho mwana mkomori ikezofa maliza kabila na zinye ono nusu ya wakomori wela la wefanza ya nusu ya wakomori wela la wefahamu mavutoma karna mbani nafasi ngarimwambia wona singarfanyo hazingarundo mapesa hazensaba mwili za hatu rijojo aridaze shukana mozaje wone mabani hatu wekansi momiveri no mwiso yabo wadungu wajuhada dumare bahari wende wafa wangamila mo baharini mwisongono wala wakaza chaza nkameza mswalaba ula umavutoma ya mwiswala ujwangu wapandana uhama mpunda nojira masindanu za drogu ule umavutwa maisha madziro ya songa mwanadamu kukonsa ya fikiri hata kaso natama ya haeko ya jwambu wa mzaya haunuka ya saserarien gebidion ni keti kama hunu duniani harmadaraja ka ni kena moyo shamsodona mavwara ili ntujoka namba wakati yofikiri za tabu zinu ebenge isone zembwana za hatu karne ujo parozi ya zembwana zinu hokaya zembwana zinu zembwana za wanwa ni wazeye ni wandu wenza nkili wenza yurumbi wawania wakanze Afrika inu ikena maste ikena adabu ikena hishma malgre aborajara helele ya madhamana wapeu wenza rohombi wasona imani ebenge hata mpakanda havo amonduno zia live yangu vanu na msane mwishilie video yangu yinu ili video yinu ikena mbale ya hatu sonsi pia eni ujo kusudiwa ya sane ya renge mrongozi hosoni mwe video yinu ya unesembabi za fikra za hae hosoni mwe hatuarikao rigabili ima katire daw yao yaumul hasrati wa nadama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukra.